اطلع بره. طب جنبي فراخ. اطلع بره. السلام عليكم. صباح الخير. عامله عصير إيه النهارده؟ اطلع بره. طب بعد اذنك ما تزوديش السكر. سلام عليكم. مساء الخير. عامله حلويات ايه النهارده؟ اطلع بره. طب بعد اذنك ما تزوديش الكنافه عشان ماليش فيها. سلام عليكم. اهلا 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 بعز الحبايب. يا ترى الاقي الحاجه عملت لي السلطه من غير بصل؟ اطلع بره يا ادم واصطبح. انا كده طالع بره. مع الف سلامه. هو انا ممكن اعرف انت مالك يا ماما النهارده؟ اطلع بره يا ادم وخلي يومك يعدي. خلاص عرفت يا حاجه. اصطبح واقول لنهاري صبح. نهار يا صبح. عايزه ايه؟ ماما انا بامانه زهقان. عايز ايه يا ادم؟ ممكن فلوس انزل افرقع صواريخ. اطلع بره يا ادم.